Kokombure ni rumwe mu mboga zifatiye runini ubuzima bw'abantu bwa buri munsi. Ni mu gihe kuko abahanga bemeza ko ikize mu ntungamubiri, imyunyungugu na vitamine zitandukanye zifasha umubiri mu mikorere myiza ya buri munsi. Abahanga bavuga ko hari impamvu nyinshi ugomba kurya kokombure kenshi mu gihe bishobotse buri munsi, kuko ngo ikize kuri vitamine K, za B zitandukanye, C n'imyunyungugu itandukanye. Bimwe mu bishoboka guha umubiri ubushobozi bwo kwirinda indwara nyinshi zitandukanye zirimo izibasira umutima. Wakibaza ngo kokombure yabigizwe n'iki? 95% byayo byose n'amazi, yifitemo kandi fibre, proteine, potassium, manganese, calcium, magnesium, umuringa, vitamine K, vitamine A, vitamine C, vitamine B5 na B9. Nkuko tumaze kubona ko 95% byayo ari amazi, kokombure ifasha umubiri kutagira umwuma cyane mu bihe by'izuba. Udusate twa kokombure watugereranya n'ikirahure cy'amazi. Ubushakashatsi bwerekana ko ibiyigize birinda kubyimbirwa, binafasha uruhu kugumana itoto, bikarinda iminkanyari, ikanafasha no gusohora imyanda yose mu mubiri. Urubuga Meliorita Santé rugaragaza ko kokombure ikungahaye kuri polyphenols zigabanya cyane ibyago byo kurwanya kanseri y'ibere, iya prostate, iy'umura ndetse n'iy'imirire. Kokombure kandi inakize ku zindi ntungamubiri zitwa cucurbitacea zifitemo ubushobozi bwo kurwanya kanseri. Bavuga ko niba umuntu ajya agira ikibazo cyo guhumura nabi mu kanwa, kokombure yamufasha cyane mu gihe afashe agace kayo gakase akagashyira mu kanwa mu gice cyo hejuru. Ibintu bavuga ko bifasha kwirukana bagiteri zitera impumuro mbi mu kanwa. Kurya kokombure bizwiho nanone kugabanya ubushyuhe bwinshi mu gifu. Iyi akaba ari imvano ya mbere y'impumuro mbi mu kanwa. Kokombure ngo zikungahaye ku bintu bibiri by'ingenzi cyane mu mikorere myiza y'igifu, ari by'amazi na fibre. Kurya kokombure nka salade cyangwa se kwikora mu mutobe bishobora kuguha igipimo gikwiriye ukeneye buri munsi cya fibre. Ku muntu ukunda kugira ikibazo cy'ikirungurira, agomba kumenya ko kunywa amazi menshi ari uburyo bwiza bwo kugabanya sida iba yabaye nyinshi mu gifu. Ibi kokombure ikaba ishobora kubigiramo uruhare. Uruhu rwa kokombure rukungahaye cyane kuri fibre zifasha cyane mu igogorwa ry'ibiryo no kwihutisha ibiryo mu bwungano ngogozi, bigatuma bisohoka vuba, bityo bikakurinda kwituma impatwe. Nkuko twabibonye haruguru, kokombure ni isoko nziza ya potassium. Iyi ikaba ifite ubushobozi bwo kugabanya umuvuduko w'amaraso ukabije. Urugero, potassium mu mubiri, yaba imbere mu turemangingo cyangwa hanze yatwo, bavuga ko ari ingenzi mu mikorere myiza y'umutima. Kokombure kandi ifasha mu kurwanya umubyimbirwe mu mubiri, ikarwanya no kuribwa mu ngingo. Kokombure izwiho gufasha gusa neza k'uruhu, gukomera kw'inzara n'imisatsi, ikarinda kuma kw'iminwa no ku bari n'abategarugori. Abahanga mu by'imirire bavuga ko kokombure ziribwa ari mbisi, nyuma yo kuzironga neza mu mazi meza, zigakatagurwa mu duce duto duto bitewe n'uko umuntu abishaka. Bavuga kandi ko umuntu ashobora kuyiryaho yonyine kandi akayivanga n'izindi mboga agakora salade. Icyitonderwa ngo ni uko idatekwa na rimwe. Niba atari iyo umuntu yihingiye, mbere yo kuyigura agirwa inama yo kubanza kureba ko itamaze igihe isaruwe cyangwa se byibuze yarabitswe muri firigo by'igihe kirekire. Bavuga kandi ko atari byiza kuyikoresha mu gihe usanze ifite kuri iri bara ry'umuhondo cyangwa se inambye. Ikindi kandi ngo ntabwo ari byiza kuyihata ngo kuko vitamine A na C ziboneka ku ruhu rwayo. Bavuga kandi ko utubuto twayo ntacyo dutwara, gusa ngo umuntu abishatse yadukuramo. Ngira ngo mumaze kumva nyinshi mu mimaro ya kokombure. Akaba ari n'ahangaha dusoreje iki kiganiro cyacu, ubuzima bwacu
cyangwa se ubuzima bwawe twabateguriye kuri uyu munsi, mbararekere kuzongera kubana natwe ubutaha. Njye nari Kwihangana Elisa Ponce. Mukomeze kugira ubuzima bwiza, mukonde subscribe, share, like na comment. Nimba wananyuzwe ugisangize n'abandi. Murakoze cyane.